Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatly YouTube görüşçüler, Universal Bazar kanalımızdan katı aluvchilari, bugün 2 fevral 2022 yıl. Biz bugünkü günü Жаңылық-Аттағы mal bazarda, Sami bazarda bilenimiz başlaydı. Sizlere көңіл vurup bağlarda salıştırıp tursanızlar болады. Hazır. Mına uy bağ oldu da. Qanchaga bermedi taqsir? 100 mingga. 100 mingga turpog'ini ko'raylikchi, turpog'i. Turpog' erkak ekan, urmoqchi ekan. Erkak ekan, ha? Erkak ekan. Qanchani turpog' ekan? 3-3 ekan, ha? Sütün ko'ramiz. 100 mingga bermaydi ekan. 100 mingga bermaydi, hozir so'rab bilamiz. Jerini. Qanchani turpog' ekan? Qancha dedim oldu? 100 ming aytgan yo'q. Ha, aytmaydi. 100 ming boy berib qo'ydim aka, ko'rdingizlarmi? 100 ming so'm. Şimdi bunda uy o'ta cho'ng uy ekan. Ortiq ko'rinishlarni ko'ringizlar. Solishtirib ko'rsangizlar bo'ladi. Hop, Emid. Mana bu ham meniki. Ha, mana ular sizniki, ha? Mana qo'shtar. Aha. Mana jigit. Boshini ko'tar, uyni boshini ko'tarib tur, jag'ara. Aha. 105 mingga bermayman, 120 ming kam orda o'tam. 120 ming. Sütü yaxshi ekan, ha? Sütü jayinda. Qancha beradi? Chamangizda. Sen 10 olaver. Kamroq. 10 litr. 10 litr. Nonni bas. Bul ketdi bu o'sha. Yaxshiroq bas qo'ying shu. Bul ketdi. Tak. Endi bundan ko'raylik. Bun 180 da o'tam. Qancha? 180. Emchaklarni bir ko'rib qo'y. 180 hozir ko'raman. Bir erkak mi? Erkak. Erkak turib qo'ymayman. Bu o'zi 180 ming ba? Ya chindag'ida o'ta jeli kuchli ekan. Bu qadag'i. Bu qancha litr beradi ham? Bu qancha litr beradi? Bu en kam 15 beradi. 15 beradi ha? Chindag'ida Bog'liqcha 20 ga jetayin deb qoldi, bu oyt biroq 20 ga onu aytib qo'ying. O'zini ham tortib qo'yish olmaydi ekan. Ha? Qaysiqami? Ya 20 bermay qo'ydingizmi? Hop shu bu oyt 20 ga. O'zingiz qancha qaldingiz deymi? Ya bu Polat degan kishining uyida. Tuğanlar gördünüzler mi bugünkü bazarдағы bağlar 120 mingga 120 ming berib qo'yib tur. Jelin o'ta kuchli ekan. Mal chindag'ida yaxshi bo'lib qoldi. Dehqonlar uchun mana ortiq ko'rinishda o'ta kelishgan ekan-da, ko'rdingizlarmi? Ha, buna buqa. Oho. O'ta kuchli buqa ekan, ha, cho'ng buqa. Bo'lmasa ichkariga tortib olasiz. Ortiq ko'rinishini qilsana, o'ta cho'ng buqa. Ha? Ne qilmoq? Torpaq bormoq, torpaq sotdi. Tak. Paraxodga turib olibmi? Odamlar. Ne oldu bro? Nimesine torpaq tashlab ketdi? Yo'q, egasi oz keladi ekan. Enasini reklama qilib yuradi-da. Ana, berga. Ulan taylanlar. Loy satılıp ketdi, ha? Qanchaga ketdi? 100 o'zine ketdi turnaka. Berbayatdilar aqsaqal. 100 ga ketdi menaka. Bunlar shul uydi, qancha dedingiz? Taqsir. Nar aqsaqal qancha dedi aka uydi? 90 dedi, ha? Turpoq erkakka nurg'och ekan. Qanchaga so'radi berbedingiz? 55 ga. Berbey qo'ydingiz, ha? Qanchani turpoqda? Qanchani turpog'i? Qanchani turpog'i? 7-chi torpaq. No, bo'ldi o'xshaydi. Shu bo'ldi da. Qancha bermaydi? 65 ga? 75 Ha, 75 ga. Kim qo'sh yerga? Qo'rchi 3-chi bo'lasiz. 75 ga bermaysiz. Berbaydi. Yaxshi. Yaxshi bo'ldi ra. Ko'rolchi. Jelin ko'rolchi ana. Zakonit boy jelin dedi. Salonlarni qarangizlar. Qancha litr sut beradi chamangiz? Ne kun bo'ladi turpoq. Ha, tuğanla va. Yaxshi turmoqda o'tira. Turpoq uyg'ochi bo'lib qoldi, 3-chi bo'lasiz. Çoğuluk, yaxshi turmoqda o'tira. Ama uydagi bo'ldi, bir bo'lsa. Bir bo'lsa bo'ldi. Turpoq erkak ekan, ha? Turpoq erkak ekan. 6000 berdim. Daha boz ekan. Boz yaptı. 70 tane. Ko'rolchi. İleşev ekan. Bilmem ya karın dedim mi, bala dedim mi tushunmay
Turpoğu küçtü ekan da. Qancha dediniz taksir özünüz? 90 diyor ota. 90. 60 qancha verdingiz? 66. Bozorыңызlar bersin ha. Sodаңызlar bereken. Özü жаңы açmama o'xshaydi menimcha. O. İşte özgörlüler var. Gördünüzlermi? Akportur, Ana. Ana. Volvurt 79. Maşinenizi alıp koyun. Ушул жерде дагы баул аткан уйлар жок бекен? Кайсы бир баул да? Мына сары баул да же. Турпоо жакшы экен. Уйду канча дедиңиз? 80 mi? 79. Bu erkek. Akportur, çayın ümüne. Siz kança dediniz? Tosbay dağıtsanızlar. 80. O gel Turpoo gel. erkek mi? Evet, gel. Evet, turpoo жакшы экен, ha? Erkek ya turpoo? Erkek. Aka kança suradi? Suraylik, ha? Volvurt 79 portur. Бұл Жаңылық мал базары туғандар жұмасына 2 жолы болот. 3-ші жана 6-ші күндөрү. Сиздер буга чейин дагы көпчүлүк эл сурайт. Бул базарды көптөгөн жерден чалып сурайт. Жалал Абадтан, Узагы, Каракулжадан, Жалал Абад ушу көптөгөн жактан. Бул базар өтө чоңоюп калды. Буюрса дагы келип турсаңыздар көптөгөн нерселер арзан жана сапаттуу малдар кирип жакшы сатылып атат, алынып атат. Баул аткан жерлер дагы бир мындай үстөн карап, жанына барып билишке аракет кылам мен. 72 миң бербейт ага? Turpoğu erkek. Turpoğu erkek экен. Ekinci balası. Экинчи бала. Жел бир көрөнчү мында өтө элчи гана. Желини жакшы экен. О, салалары жакшы экен. Алга бу бияк дыйканмы дегендер ки желинин толтуруп сырайт алып чыгат да немелер. Көпчүлүк билгендер. Бияк эмизип сабап жакшы кылып алып чыгыптыр. Бирок жакшы экен желини. Дыйкан, ha. Siz kança dediniz uydu? 100 kim var dedi ha? 100 milyon da 100 bin kim var dedi. Beser ayda Bir müyüzdü, жақсы uy turadi. Kança dedin buna müyüzdüğünü? 130 bin. Ha, buyakta ekan, ha, buyakta жақсы uylar kiradi. Жақсы sındı uylardı alıp kiradi bu kişi. Ulan töreyli. Dağı bavul atkan yerler bolsa, qaysı bavul atadi? Sizlerki? Manda ham жақсы uy ekan. Mavuldağı жақсы, çoğun uy ekan. Bunu hazır aldı menimce. Hazır aldınız ha buna? Buna bavulda da birisi ha? Kança vermey atасыз? 60 vereyim. 60'ga vermey koydunuz mu? Жақсы екен да бұнда. Қанша сүт береді? Қанша сүт береді? Сүтті қанша береді? Süt 7-8 litre. 7-8 сүт береді екен. Арасында лотерея ойнатушылар бар екен. Бұны да қош көтереді. Так, туғандар. Мұнда бір алау өте чоң екен. Portur, 850. Soldan alıp koyun. Solda koyup koyupsun. 850 portur. Бұна алау қанша екен ақсақал? Portur 850. Алау. Maşinenizden Boğaz екен ha? Boğaz, жақын Boğaz. Ardında қаншаншысы? Екінші. Sizdeki şef. Ne bala kança eken? Sizdeki? 80 bin kem var. Ne bala? Bereke lotereya var. Kim nasıl yerde tutanlar? Bunu dağı koşup gidelim. Lotereya kança bilet bağısı? 1500. 1300'den. Kança maçına? 5 maçına var? 5 maçına. 1300'den. Kança bilet oynadılar demin? 2000 içtik bile. 2000 üçtük ha? Öte жақсы. İşinizlerge bereke versin. Номеріңіздерді қалдырып қойдым, қызыққандар болса бір çalış мүмкін. Ұлантағыз. Uydu қанша алдыңыз екен әжесі? Қанша сатпадыңыз? Бауыл лек бе? 100 000 деді. Тұрпо. Чоң үй екен, ha? Ұлға açken тұрпоға? Bir erkeğe bir ırk açı.
Ha, 2 mal. Çoğ mallar. Qanchasi turpoq ekan shu? 4-chi aka. To'g'ri, yaxshi. Bo'ladi aka. Hop, tuğanlar. Qo'shqa uy. Jo'jag'inda yaxshi. Sindi uy ekan. Shu. Ha. Satıldı mı? Olib ketamiz? Satılmadimi? Sadece etkiydi, boşmu? Alınmıyor. Aldınızlar mı, sattınızlar mı? Qanchaga? 140 lira. Boz, elce, baldat. Balası var erkek. Erkek balası. Aa, buna ha? Sütü mügür ölçü. Sütü qanday ekan sütü? Nereden? Odara süt versene ekin. Yuvaş. Jo'sh mu? Qancha berdi bozor? 100 ming qilib 100 ming bo'ladi deydi. O'ta yaxshi. Hop, qaysi bo'ldi? Bo'ldi, bozoringiz. Voy. Dağa ber. Bozoringizlar buzilib ketmedi? Yaxshi. Aldınız, sattınız mı? Satma. Qancha ekan endi bos? 90. 90. Erkek burg'och turib. Urg'och. Buni o'zgandan keyin tormoqlar sarf qiladi. Ha, mana. Turmoqlar bir ko'raylik ha. Ketdi bir bo'lsa. Qanchadan ketdi? 23 ming so'm bo'ldi buni. Jasur nima O'z ha? telefon nomeridan 23 ming. qo'yib, Ha. ishga tormoqlar bor. To'qishtiga buni. Zakaz vaqtlar. Qaysi Olato'q buni? Qaysi? Shvets. Amerika aralash. Buni oladi. 23 ga ketdi buni erkek. 23 ga ketdi. Bular 24. Qancha bo'ladi bular ham? 23 ga ketdi. Bular 24 ga ketdi. 25 dan da. Qaysi kanal? Mana shunday. Men ham telefon nomerini qoldiraymi, turpoq izlaganlar uchun, ha? Sindu turpoq izlaganlar uchun aytingiz. 0772 0772 42 42 22 22 02. 02. Bu Universal bozori YouTube kanalı. So'radingizmi? Qaysi kanalda? Maşallah. O'zganda bo'ladi adres. O, bozoringizlar bersin, sodangizlar beraka. O, buni turpoq kuchli ha. Enesi qaysimi? Buni qo'shqa va. Ha. Qancha ham buning bahosi? 80 kam. 80 ming so'm kam bor. Qancha so'radi? 70. Hali jelini ko'rsatayın desem biraz jishroq sayqashganlikdan Salpayımız geldi. ko'rsatalmaydi ekan buni. 850 porta, kok porta. Soldan Alpayımız başlayalım. Bu uydağı yaxshi uy ekan. Bo'z uy. Soldan Alpayımız. Ha, buni ovulda kuchli uy ekan. Bo'z uy ekan. Taqsiri buni bo'z uy qancha ekan bahsi? 100 ming ekan bor. Qanchанчы qarindagisi? 5-inchisi. Bozor qanchaga so'radi? Bozor oladi yigit 70 so'radi. 70 so'radi. Hozir savdo o'ltava. Ha, unda. Bir o'ta yaxshi uy ekan. Chindig'inda yaxshi uy ekan. Ko'rdingizlar. Ha, buna uy qancha ekan ukam? Qashqa. 100 ming. Buldagi bo'z ekan. Yaqin bo'z. Bo'z uylarda ko'rib ketariz arasında. Buna bo'ldi-da. Taqsir qancha? 71 ming. Bo'z ha? Yaqin bo'z. Bo'z uylar. Yok de onu vay koy. 3 gün oldu. 65'ge muhakkak yedim. Ya buna sındı uyuken atayın geldim. Bazarınızlar bilip koyarayın ha. Boğaz mı kısır mı? Boğaz. Boğaz ha. Kança verip aytasın? 100 ming deyapmiz aka. Kança 60 verdi mi? Taksır. 70. 70. Жақсы verip koyup duray. Жақсы boy verip. Sodağınızlar berek ha. Kançanın çıkarındağısı? 3-nchi nima? 3-nchi balası ha. Çok жақсы. Nasıl yeri dağı soda oladı? Ha, buna ala oldu menimce. Alaga ha. Boğaz biken? Boğaz uylar. Boğaz uylarga, boğaz uylar tuğanlar 70'den 60'ın tegeregen eken. Ha, ikinci tuğutda. İkinci karındağısı ha. 15 minut boyu men sizlerge sağan uylar, жаңшын ойлар, боз уйларды билип берүүгө аракет кылдым. Чыгарылыш жаккан болсо класс деген белгини басасыздар. Ой пикирди комментарий калтырып коюңуздар.